Hej ljudi, Cutie ovdje i od sada ću ja nastaviti snimati sa svojom... Ok, sjećate se onog našeg videa... Upoznate moju BF. Da, točno to. I od tada smo odlučili da ćemo nas svi snimati zajedno. Da. I ovo nije moja maskota, moja maskoća je trebala doći jučer. Maskota je trebala doći jučer, ali još nije došla, tako da mislim da će doći krajem ovog tjedna. Danas je subota, pa valjda dođe danas ili sutra. Naša prijateljica, ne smijemo reći kako se zove, rekla je da će doći ili krajem 6. ili sredinom. Ne, rekla je krajem 6. ili sredinom 7. I to mi jako živcira, zato što je naručila bila kad je počeo 5. mjesec, a ona je to već ta mačka je već trebala doći. Biti će, to sam rekao u prošlom videu, biti će jedna rozo-bijela, sparkle. Roza, sparkle. Ok. A cvijet. A ovo sam sad uzela bez veze. To je jedan njezin nelupjask za kojeg smo se mijenjali. Ok, dobro, mislim da smo shvatili prošli put. Dobro, nisam shvatili kad je bilo prebrzila. I snimat ćemo dalje music videe, serijale i zapravo ćemo snimati opet Mortal Kombat! A to što zajedno imamo puno LPS-a, a Mortal Kombat ima puno likova, tako da ćemo moći snimati. Jej! Ok. Ok, hvala što ste gledali video. Nemojte zaboraviti subscribe-ati, lajkati i komentirati. Da. Hvala ljudi, Bye! bye!